Mayap ayabak po kekongan ama kiramdam karing radyo at manalbe king katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Martes ning kalima ng Domingo ning pamanyubling mebye. Ing katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagyunig pam po ning anak po ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning Diyos ang maragul alugod at dakal alunos mantabe kaya kayungan. At keka antimurin. Kapatad, bansisyan talareng kasalanan tamo, bantamong karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Gino, ika ing alangang pari ning bayong tipan Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo, ika ing mitalakad ke kami antimong mabiyebatu ning banal at templo ning Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, ikang ginawa ke kaming kabalen ding banal ning kayarian banwa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana kimbiye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, king kapamilatan ning pangasubli ng mebyeng Kristo, sibli mo kami king biye alang angga, dinan mo lang pamagparati king kasalpantayanan ampong lugod ding talasuyo mo. Kanita kami mikakuno, king ding pangako mo matupadla karimbyemi, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumimi. Oreta, di natangla ring mapilan a Hudyo, ibat Antioquia ning Pisidia, at ibat Iconio. Ikwara lang ayamuyot ding tawo, laban karing apostol. Pemasibas de i Pablo, at kelad kadde luwal ning balen, inyang balara metene. Dapot ing Aldo, ya ampon i Bernabe, mintala derbe. Kaybat dang penaral ing mayap abalita karinderbe, at kaybat dang menikwang dakal ayalagad. Mibalik la karin Antioquia ning Pisidia, kaybat dang pepayindalan Listra, ampon karin Iconio. Pepasik nangan dalalub ding alagad adis nanda karin, at inusukan dalang manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan dakal akasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milub king kayaryanan ning Diyos. King balang metong karing kapulungan, tinuldulang makatwang talapanibala at kambening pamanalangin at pamag-ayuno, peniwala rala king Ginu akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia at miras la Panfilia. Kaybat dang penaral ing amano na ning Diyos karin Perga, tinaglus lang minta karin Atalia. Manibat Atalia,
miglayag lang pabalik Antioquia. Nung nula kamumulan mi panibala, king grasya na ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwara ng lubos agampanan. Inyang miras la Antioquia, tinipon dala ring miyembro ning kapulungan at belita rangan ing sablang depat na ning Diyos karela, at nung makanano neng biklat ning Diyos karing pagano, ing dalan apainturo king kasalpantayanan. Menatili lang malambat kaya bera ding alagad karin Antioquia. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Dios. ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan o Ginoo. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing kaya ning kekang kayaryan o Ginoo. Mayap yalob ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at siyo karing sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan o Ginoo. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan at ing kekang kayupayan. Ing pamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan o Ginoo. Parati keng pupuryan ing Ginoo, pabustan ing meto ketawan, kayang puryan ing banal ng lagyo, king kapilan paman. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan o Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Ing ginuman tabeyo kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Jesus sinabi na karing kayang alagad, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan babye ko ke kayo, ing kapayapan ae nakalupa ning babye ning yato. E kayo sukat mababalisa o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko, dapat mibalik ko naman ke kayo. Nung luguran niyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko king igpa. Uling ingigpa, may gitya ka na ko. Sinabi ko na itinge ni ke kayo, bayo pa mga palyari, mampotang mapalyari no, maniwala kayo. E kung na, pakakaba pa ing sabyan ko ke kayo, uling daratang ne ing pamuntok ning yatong iti. Alayang upaya kanako, dapat daratang ya bang akilala na ning yato king kaluguran ke ing igpa at king daraptan ko ing yuyutos na kanako. Maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Ating ko pong akakita at lung importanteng amano king may basa tamong ebanghelyo na potang lawen tamo po ating lang connection king balang metong muna nga na po ng ebanghelyo. Ing kapayapan, lalakwan ko ke kayo. Kadwa nga na po ng ebanghelyo. E kayo mababalisa o may tatakutan man. Katlo nga na po ng ebanghelyo. Nung luguran nyo ko, sukat kayong tumula king muntako, king igpa. Kapayapan,
kayo mitatakutan, lugod nga na po. So, tunggal-tunggalan tala po. Muna, kapayapan. Dinescribe niya pong Jesus yung kapayapan na babye na enapukan no kalupan ng kapayapan ng metong ata, ng yato, na babye na ng yato nga na. Ano pong buli ng sabihan niti? Minsan po ating kung ikit post, reta pong hugot words na balo da rin anak ka rin Facebook. Itabang mag-post lang ating la pong malalama buring sabihan. Halimbawa po nga na, ating ko pong ikit nga nang sasabi, nakikita nyo kung masaya sa labas, pero nasasaktan sa loob. Puhugot ita. Nambun sabihan ito, tinyong sa likod, tinyong panamdaman. Iwari na po, nakikita nyo kung masaya sa labas, pero nasasaktan sa loob. Nga na po. Potang lawenta mo po kano, ita po itang superficial kapayapan. Tapos ang kakit may, kapayapan na ng tao ngayon Pero ang palabalo, deep within na nakatindi struggle. Keng sarili na, keng biyan na nga napin po. Bakit po kanum yung makaniting kapayapan na sabihanan ng Ginoo? At bakit mawawala yung kapayapan kay katamo? Ating ko po nga kakitang doon dahilan nung bakit po nang kaya nga tapin, tamo po maging payapa muna, putang tintamo pong gewang kasalanan. Ka po maging payapa. Ulimbalo mo kayong sarili mo, isong ating kang gewang pa magkamali, ita po bang alakang kapanatagan kimbi? Hanapin po sasabi, wari niya po. At potang, man putang kasalanan Kadwa, nang kahit kang problema. Apektado ka kay maralyari kayong pamilya. Masakit siya, ma. Nabalo mo dati-dati, akakit may kasikana, at yun bigla yung maka-wheelchair. Tapong feeling mo kayong sarili mo, ala ka man sakit, pero manasakit ka. At ating ka naman sakit, ngarapin po. At ning kahit sabihan tamo ping kanita, bala mo, kung maging payapa. Na potang matudod ka, magkera ka, isipan mo ito kayong sarili mo. Harapin po, napin na sa sabyanan ng kakatamong ebanghelyo, lalakwan ng dakong kapayapan. At na yung klaseng kapayapan, lalakwan ng kakatamo, yan po itang superficial, na itang malalam. Tinignan yung malalam, makapayapan na ito. Ito pong we admit to ourselves na ating tamong pamagkulang, tindang kasalanan, itang ating kang problema. Na mo nung tatakasan, potang atatanggap mo po itikin sa sarili mo. Lawe ko po kaniti, balo mo tingin kasalanan keng gawa mo. Matong ka pong paralan Paralan bang kanito, alarin mo iti, wari po. Nandin po migmisa ko king San Matias. Uling niya pong piyesta ng Sabado, in-invite da ko pong 9 o'clock. At may kagawa ko pong schedule. Ko pong ipainda to, balo ko king sarili ko, pesta niya ng dating parokyang ibatan ko. For 6 years, sinesena ako ng parokyang iti. For 6 years, sinuyo ko kayang parokyang iti. Otat niya nga, doon na ng pesta nang inagkada ko. Ote, kumipunta. Gimikagawa kong sarili kong schedule na. Sabi ko kayang sarili ko, tilinguan ke, pesta na ng dati kong ibatan parokya. Kung pumipainda doon, tambala mo piling ko kayang sarili ko, meto niya sanang pasalamat. Kagalang gusto niya kumigmisa, pelakol na akong San Matias. So, tatalin niya pong palakol So, sabi ko po, kailangan makapunta ako. Tapi po, bala mo niyang, nandin na may kapagmisaw. Kanita ako pa may pengdaton. Uling balo mo, tingkang mali, tingkang kasalanan na gawa. Tingkang daranasan tamo pini. When we admit it, sabi natin, gawa talang paralan. At po natatanggapan talareti, lalo na po siguro ngarapin may kaka-peace of mind. Ito po siguro muna, yung sasabihan na ng ginukya katamo, nikawangis ni bibyan na ng metong ning yato nga na po. Bakit? Kasi po, tang may kaka-peace of mind ko, minalako ka po takot. Ining kadwa ng sinabi, kayo sukat mababalisa o mitatakutan man. Meloko na ako naman po keng kakayalben TikTok. Nung baloyo po, pangot na nyo rin, anak, nanong TikTok, nga na po, lawen nyo po. Pero eko po albendetang makabikini. Makasakit lang pong puson. Ating ko pong hikit meto nga TikTok, na po kasanting babae po, na music ya mo, pero kikimot niya, mag-impake ya pong gamit. Papak na yung gamit na. Pero kita pong lalam na, at sinulat na po ka rin, itang kayang karanasan, na po tapong titimid may tang Seymour, nga na po. Lawen may kanuret ang aliwa po. Timid may po ito, scroll may pong makayan, basa mo yung kwento na. Ala pong magpakya pong gamit, kukwento na po yung karanasan keng asawa ng mete keng COVID. Keng COVID po. After 6 months, at ne po ka-depress. Depress siya purugo. Ating sasabihan na pa, baka nanuna ako, wala nakakenlele ako.
nga na po nining babae niya. Pero alay po sasabihan, it's a mere picture na magpakya pong gamit sa sakera po ken truck, nga na likwanda niya po ning upahan ng bale, nga na po uling muli niya po karela, muli niya king babae, nga na magbalik niya po king karela, lakwanda niya po itang upahan ng kaya bining asawa, na uling meteya po yung lalaki po king COVID. Pero isang ting na po, with all the ketang sinabi ng lungkot adena sana, pero tingnan po sinabi, kung pwedeng maging may na, uling iting tiro mo ka na ako to have courage. Kung pwedeng maging milako pag-asa, nga na po, uling likwanan mo kong anak na magpaganakake ka nga na po, na kailangan maging masikan ko. Minakoya po takot. Uling tinggap na king sarili na, alane, ining kaya bena. Pero andyang alane, atin pamurin para po kaya nganapin ating sasabihan na po, ining kayang likwan na anak, dining karanasan na kanin tao ngayti na nakalingwan. Minuli niya po, mibalik niya kay matuwang bale, minuli ya karen parents na nganapin po. Magpasibayo ya po kano. Potang lawenta mo, o iniing sasabihan na kaya katamo ning Gino, kayo tatakot. Ewari po. Let us find courage. Karene po banta, lalo tang mika peace of mind, kailangan natin tamo pong sabihan tamo, agyo mo ini. Alabanan mo yan. Alampasan mo yan. Bangka nita po ngarapin, tanggapan mo, misip ka, nunanggawan mo, at milako katakot. Ating sinting na po, datang last word na sinabi ng gospel na burik po nito ang pansin, nga na po, likwanan da kayong lugod. Nga na po, Mama ko, dapat magbalik ko naman. Nung liguran niyo ko, sukat kayong tumula. King munta ko, king ipa. Nga na po, nung liguran niyo ko. Sabi ko ping kaya sarili ko po, ini may nga bagay na talagang kailangan tamo. To have a solid love. Mo superficial. Mo itang pangkilwal. Nung matindi at malalam. At nanong matindi at malalam na makalako, takot, na may kakakapayapan. Yung lugod tamo, lalo na, umpisan tamo po, kareng katang kapamilya. Kareng kapatid. Putang ating magkasakit karela, at makibat tamo kitang pamagkasakit na daranasan da kimbye. Kaya material yate, kaya psychological yate, harapin po, kaya emotional yate, pero putang atsyuka, makasikan loob. Bala mo, pili mo kayong sarili mo, kang magdili-dili, harapin po. Uling, ating kang lugod, apapasyag at masabal para karela. Mutang lugod na mababo. Limbawa, mamoblema, dininan may pera. Putang kayo nasa alahaning giwa, nung manyawat ng manyawat. Tapo bang bala mo makanita? Bala mo tingkaping giwa, pero naman inaman kay kam sarili. Bala mo lawas. Harapin po. Pero putang ating kang giwa, at yung sarili mo, siyempre, kapatid kayo. Siyempre, importante ka na ako. Putat giwa mo po itang harapin. Tune, papakit mo itang malalam mulugod ka ng tao nga ito. Napimpot ang lawenta mo po, ini panagkat na ning maipabalita kaya katamo. To have a peace of mind to accept our weaknesses. To accept our problems in life. At kadbat po na sabihan ng Ebanghelyo, tamo dapat tumakot. Ating tamong lugod. Ating Diyos sa lulugod kaya katamo. Ating taong luluguran tamo. Iting makasikan ating taong lulugod kaya katamo. At potan din ni pureng arapan tamo kimbye. Kawangis ning sasabihan na ning Ginoo kareng kayang alagad. Inupin naman pa yung mitakutan. Lalo tapang may kakapayapan. Uling, duluguran na katamo, dulugod tamo. Talakad kayo po para kim panalangin di malda. Kapatad, makatipong tamong inibang pagmasusyan, ing sentro ning misteryo ning kekatamong pangayat bus. Manalangin tamo king maligaya tang Ginoo para karing sabla tamong pamangailangan ating pamangailangan ning mabilugayato. Nga tamo pong manalangin, Ginong minatbus king yato, pakiramdaman mo kami. Ginong menatbus king yatu, pakiramdaman mo kami. O ikpang malugod, tune mo keng liguran, anya binyeme ing kabubugtungan mong anak, ban ikabus na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may mutming puso, ipanalangin taking Ginoo. Ginong minatbus king yato, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginong Jesus, pisanan me ing krus at mipaku ka karin para king kaming kaligtasan.
Saupan mo kaming mamusan king kaya kaming krus aldoldo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong minatbus king yatu, pakiramdaman mo kami. O banal ay Espiritu, anyang meteya para ke kami king krus i Kristo, binyene keka ing mabilugayatu, ban pasiglan me. Manuknangan ka ke kami, at iturumo ke kami ing katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong minatbus king yatu, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo ring ke kaming pamuntok, banpisan metungan da kami keka. Lasakan mo ring sablang sagabal, amanyag sagke kami, at sisira king pamiyutos ning metong at metong. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong minatbus king yatu, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan ka ring miyapektuan kaniti, ring kapag nasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidioceses, at ring kapag nasanda ring kapatadtamong magmasusi, king Aldo ning karelang kebaitan, lalo na i Arlene David. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatadtamong meyangu nabye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong minatbus king yatu, pakiramdaman mo kami. Uy paming atsubanwa, biglat mo rin pasbul ning alangangga para kami nga kapamilatan ning pamaglupig ning bugtong mong anak king kasalanan at kamatayan. Ding panalangin na inagyag ng ipayabot mikeka ning banalay spirit. Sadya karing ayin. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekang kayapan. Tinggapi ay tinape, mayang pangni kekang, tinape bunga ning gabon. Ipuri ang Diyos kapilanman, uli ni kayang kayapan. Ibietala kayaning aning kamatamu, ingkekatang sablang dapat at kapagmasa. Manalangin kayo kapatid, baiting kekatamong daon matanggap yarapan ni Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, tanggapan mula sana deting yayain ni nakekan ning banal akapulungan mong magsaya, bani kaming dininan mong dalan king anti kaniting tula, kamtan miing alanganggang ligaya, bubungan na ning pangasubli ng mebyeng Kristo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimurin, Itasyularem pusuyo. makatas nala king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, impuryan ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panahon ay Kristo ing Paskwa at na miyayin niya. Ampat ya ing tunay kordero, amilalako king kasalanan ning yato, aking pangamate na king krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli na mebye, sibli na naman ing biyemi.
Uli na nita, kambering sablang kororing anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alantok ng ngamingan pupuri. Ikapining banal o igpa, iking sibuling sablang kabanalan, uli na nito, ipaniga puming itugtugme ing espiritu mo, antimon titipang ambon, karetingayin mi, bampabanala nala, at para ke kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan ni pakanitang bengim mi panganyayaya, at bayo na ko sa lub dinaw, nimbiyan na king pamayla sa ampong kamatayana, kingwani ing tinape. Pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso ni iting tinape, dinuang ne kareng kayan disipulo nga na. Kunan niya iti, ikayungan at kanan niya. Uling itiya, ing katawan ko, ami down para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't ni nga punan, kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan na kaampong pinuri, dinwang na iti, kareng kayang disipulo nga na, kunan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, at talangang gantipan, ami bubu para kaya kayo, at para kareng sablan tao, banketa, may patawaran lading kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pampangasubli ng mebye, daraw miya kikitin tinapenim biyempon ning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka, ikamingan sana misulusulu king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan mi uyig pa, ing banal kapulungan mong makalaganap kim metu yato, bang miganap king lugod kambe ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Arsobispo mi, i Pasiano, ing Obispo Merito mi, ding sablang pari, ang diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ning minuna ng Pepe Nawa, kim pihong kapanayan, kim pamanyubling mebye, idala mo lo at ding sablang mayang na biyakim pakalulu mo, ketamasalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit kimbi alang angga, bang kambe ning na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rin wan apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe da rin sablang banal, ang mababiya kalugod-lugod kaya kaking kekabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampo kaya,
kagom ning banalay Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Dios, igpanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po kaya, kareng amanong mituru kaya katamo. Sulit Altibano Inka kanan miking aldo Ibiemu ke kami king aldo ngeni Ampon ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamatawad ni karing ni kasala ke kami mga emo kami pa'y sa ulting tukso Nunay ikabos mo kami king marok. Ikabus mo kami kisablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi, banking kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, kem pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ng pompag sa mi, impanyatang ng mitmun ligaya, ning talapangabus ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. E musa na babalik danding kasalanan mi, nune, pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ika mabibiye ang pomagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Bakit tamo po imika kami itong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayo man. Cordero ni Diyos sa minalamo, iyong kasalanan ninyato, makalungkot mo kami. Cordero ni Diyos, minalakot, king kasalanan niyato, makalungkot mo kami. Cordero ni Diyos, minalakot, king kasalanan niyato, ibemuke kami, ibemuke Nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing lalako king kasalanan ng yatu, nuan lo ring mayaos,
kingapunan ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within. What's within me? If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emu sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni ing oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasaki taykpami, aminan mila ring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang da kalakasakitan ke kami, at meka kamatena, karing da kalatawo. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyangu na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos a ginumi, lingusan meng mitmong lugod, ining balayan mo, at ring sablang biryan mong mibayo si kanan, kareting banal a misteryo. Pagkaluban mula sanang mipaligayan, alang kapupusan, panyatang ning pangasubling biye, king tauling aldo, iting adwan bi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimurin, Bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, bang luguran ang pangsuywan ing ginu. Salamat kin Diyos. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Alleluia, Queen of heaven, rejoice, rejoice, alleluia. Alleluia, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, alleluia. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice. Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah.